Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buno tajeda karena tengah azan insya. Karena tua sit salim mulia Komandum Rakyat Aceh dan kepada rakan-rakan lu. Gambar elevi. Minum air putih. Sehat selalu. Nyo khusus kepada orang yang penerbit video malam baro jadi ikan kelun. Yang urusan lu baik katu silekah. Ngan ban nilai balasan dari lu. Rupanya tak ilung kan berhubung Facebook menyokak kejut merempak aku kejut mula ngengkap. Ya. Ma menyobut gerakan sekian cik hana galak lu. Bahkan bunyi dalam video kahnya ay apa? Be atu but awak kah. Anggap biatu bak lun kayu sengah. Pakan je lun ku pegah haba dalam perkara persoalan Seki dan awak kah pengikut Seki. Dikarenakan langkah yang dimainkan oleh Seki nya politik. Demi kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok awak kah gam independen, gam yang hana jila. Gam kena pekacau Aceh Long. Yang gam independen, gam lisi. Kena pegagal perdamaian. Oban ka gagal perdamaian keng karu. Oban karu awak kah kaplung ngeri hulu Aceh. Mama ane-ane kadang perumoh kaplung ngeri hulu Aceh. Anak kaplung mah kaplung awak kah. Yang bang. Yang tujuan awak kah. Jadi awak kahnya provokator. Kababa nan bangsa. Kababa pesangkut dengan perjuangan. Padahal ken Bandung politik awak kahnya sandiwara. Orang kakaitkan dengan awak kombatan. Padahal yang ikut awak kahnya khusus urang-urang kepentingan. Anak-anak urang kepentingan. Orang kak pegah tu ke cungak padahal awak kah cungak masa konflik. Betul je. Lu ke urang partai. Baik salah-salah tafsirkan awak kah. Nah komentar no sabo. Termasuk akun Yusri Impak Malaysia je tinggal. Ngan ban le. Karena awak kah kena pengaruh rakyat demi kepentingan awak kah sehingga lun turut meminta kepada rakyat baik pengaruh dengan isu murahan awak kah dengan politik awak kah. Jak yo awak kah mentang. Baik pengaruh rakyat. Olan baik coba-coba kabanan kah. Baik coba-coba kayak lawan gap asli. Karena tengok kadame tengah tak jaga perdamaian yang utuh gila. Baik yang pegat-pegat draw. Tengah draw kah payah belum. Kan kau. Na bahasa kemelit Bandung anggot kombatan di Bumi Aceh. Nyo na berkah kau jolit. Ike uronyo malamnyo berani kajak awak kah kalit ke saboh-saboh ke petuh awak kah. Hai awak Seki. Engke baik wate komentar buktikan. Tulis komentar melit Bandung kombatan di Bumi Aceh. Menyona ye kreh ke hansip anggota mama kapakat ayah-ayah ke kapakat cikai alit. 3. Uronyo berani kajak uronyo putuh awak kah saboh-saboh. Cikajak malamnyo juga kajak pakai kayak alit ke. Nyo berani kah awak Seki ya yang komentar-komentar kena late nak kombatan. Nyo berani kayak alit malamnyo kajak ju. Na awak kah di Nagan Raya cikayu late sat. Nyo na beh. Nyo hang ku putuh pi saboh-saboh awak kah mai. Tapi berani kajak malamnyo ju kayak alit ke. Baik pegahnya. Sam-sam tu mati awak kah terus mati ke kajut ke. Mana berani kajak kayak alit ya. Berani ku hadapi berani ku putu awak kah. Macam-macam ke khabar aku dengar ke.
Baik nafsu tak. Nyokan ba fitnah nyo. Nyokan ba fitnah. Memang cekinya provokator je. Kamu rusak. Kamu pecah belah bangsa Aceh. Baik coba-coba kayak bertaklum kena late kombatan yang na di Buma Aceh. Baik coba-coba. Hai kalitnya. Awakkah kena late. Cik kalit juga. Yang nak berhe awakkah. Awakkah tu kena late. Cik kajak kena pakai kalit tak. Sebalik je. Awak ngenjak kena pakai untuk balah late tu. Minum air putih. Long kan berbuat Facebook. Tapi yang kejut merempak, yang kejut late, berani aku hadapi awak kah lun. Kerana berani lun. Karena awak kahnya kah kakak bubuh kah. Kena sisat rakyat. Kaya hai aku dengar, hotel pegah lewat akahnya pegah melit nah. Melit kamu kombatan, hai aku dengarnya. Hai aku dengar. Berat aku dengar. Muntah aku dengar. Baik minta-minta masalah awak Syaki apa? Hai pula tengah. Hotel bedah masalah. Kau nak minta penyampaian dari lu. Assalamualaikum.